La intención era poner mucha más gente en campo contrario, acumular más gente por dentro, pusimos un rombo para que hubiera más gente por dentro, donde creo que el Coruxo nos estaba encontrando bien los espacios para jugar, referenciar a los dos centrales con dos delanteros, poner a Yelko de lateral para que llegara con más profundidad por fuera, bueno, asumir un poco más de riesgo, bueno, y el equipo mejoró. Sí, hombre, yo creo que mejor que en el primer tiempo estuvo, pero no sé si solo por los cambios, ¿no? También la actitud, el saber que no nos valía ese 1-0, bueno, hizo que el equipo diera un paso adelante. Non estamos nun bo momento, non? Ou dos mellores momentos da tempada, creo que todos somos conscientes de elo, e os futbolistas tamén, non? Os principais, non? Que están, bueno, pois un pouco máis preocupados do normal, con ganas de volver a gañar, non? De facer as cousas mellor do que estamos facendo, bueno, pero tamén traballando moi duro para cambiar a dinámica, porque non hai outra maneira, con las de ganar cada uno de los partidos. Preocupado siempre tiene que estar el entrenador, pero también estaba preocupado cuando ganábamos, porque siempre hay cosas para preocuparse, pero prefiero tener que vivir esta preocupación con 42 puntos y no con 30 a estas alturas de temporada. No, cada partido aquí es diferente, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver la derrota de Llanero con la de la Segoviana ni con la del Coruxo, ¿no? Cada una es de una manera diferente, y en cada una de ellas nosotros también estuvimos de una manera diferente en el partido. Tenemos a Iago Parga, non? Que por acumulación de amarillas cumple ciclo, e o resto están todos ben, están todos perfectamente. Un pouco inicio da semana analizando, non só este último mes, sino a situación na que estamos, non? Que probablemente ahora o que máis forte sexa a nivel mental, non? Pois ganará partidos e fará puntos ahora ao final da Liga como para conseguir ese objetivo máximo, non? Que temos de meternos no playoff, ser conscientes, nos non solemos engañarnos moito, ser conscientes das cousas que estamos facendo mal, de que temos que volver a retomar a nosa idea, o que nos levou a estar onde estamos, ese último esforzo, ese último empuxón, ilusión de todo o mundo, non temos que sentirnos, porque non están saindo as cousas ben, non sentirnos tristes, nin agobiados, nin responsabilizados, sí, pero, a mirar con ilusión o seguinte partido. Neste caso, a mí, o que me gusta é que sexan analíticos, non? Que analicemos xuntos que cousas pensamos que non estamos facendo ben, con toda a tranquilidade do mundo para trasladar aos futbolistas, que o feito aí tamén está, é dicir, que estamos vivindo este momento ahora como probablemente todos os equipos o pasaron en outros momentos da tempada, que é importante cortalo canto antes, non? Que non se alargue máis, pero facendo as cousas ben, non? Como somos nós, non podemos agora, a un mes de terminar a Liga, querer trocar, volvernos tolos, facer cousas que non facíamos, confianza máxima no grupo, que son os que nos trouxeron hasta aquí, hasta estes 42 puntos, e a ver se son capaces de levarnos moi arriba cos 12 que quedan, pero con tranquilidade e con responsabilidade. El primeiro sabemos que temos enfrente o que é o líder do grupo, que leva sendo líder do grupo, salvo esta última anterior xornada, creo que 4 ou 5 da primeira, pois prácticamente toda a tempada, un equipo moi sólido, un equipo moi peligroso a nivel ofensivo, porque é moi vertical e ten moitos futbolistas, sobre todo un par de futbolistas que fan moitos goles. Sabemos que temos enfrente un gran rival, hasta aí é todo o que hai que decir do Adarve, non? Eu creo que a partir de agora, xa desde o principio de semana, o que temos que incidir en ser nós mesmos, non? Entonces, creo que o equipo é consciente de que é capaz de ganarlle a calquera, así que, por ese lado, respetamos ao Adarve, pero, nos dá un pouco igual, temos que ser outra vez nós. E, por outro lado, eu con ganas de cambiar a dinámica e con ganas de ver a mellor versión outra vez dos futbolistas, non? Porque a mí se me preocupa por eles, porque creo que é un momento de disfrute, ten que ser un momento de disfrute máximo do que poden alcanzar, e, por estes últimos 4 ou 5 partidos, pois non están disfrutando como deberían, non? Así que lles pido que volvan a ser eles mesmos, toda a confianza que teño en este grupo que tuve desde o primeiro día, pois a manteño ahora que as cousas parece que non van tan ben, e cando máis confío eu en eles. Non, nos vamos a matizar algunhas cousas, como facemos sempre, en función dos rivais, pero o fundamental é volver a ser nós, non? Eu creo que para que os equipos o pasen mal contra nós, temos que ser un equipo recoñecible, non? Que sexa dominador, que non teña medo nin especule co resultado, que non dé ventaxas
no marcador ao rival, pois como nos está pasando últimamente, e que sufran, non? Os equipos normalmente sufren contra nós e temos que facer que sufran, pero que sufran polo que facemos no terreno de xogo. Despois sempre hai matices en función de quen tens enfrente. Este, repito, é un gran equipo con unhas cualidades moi marcadas que temos que saber combatir. Sí, a ver, aquí en esta categoría non vimos durante o ano un equipo que ganara moitos partidos con solvencia, con moita claridade, non? Algún día puntual, pero non un equipo, o Adarve, ainda que é líder, repito, non sei, debe levar 20 xornadas ou 20 e pico de líder, tampouco gana sobrado, non? Lle costa, ten que traballar os partidos, moitos sobre a hora, sobre todo no seu campo. Bueno, o que é esta liga, non? A igualdade desta liga. Así que, bueno, temos que facer un partido moi competitivo. Repito, a mí me gustaría que estuveran moi incómodos cando nos teñamos o balón, que fóramos capaces de atacarlles ben. Bueno, e a partir de aí, pois saber que enfrente hai que estar, bueno, con todos os sentidos postos no xogo, porque con moi pouco son capaces de facer moito dano. Me refiro moi pouco, non necesitan grandes combinacións, non necesitan ter moito tempo o balón, non necesitan dominar. Bueno, é un equipo que se adapta moi ben a moitas cousas, por eso é un gran equipo e por eso está onde está. Pero vamos a ver se somos capaces de, que eu estou convencido de que sí, de plantarlles cara. É un equipo que sabes que te pode castigar en calquer transición, porque ten velocidade, ten gol, porque bueno, o teñen moi claro, non, o que fan. Pero un Bergantiños sin risco, eu creo que tampouco é un Bergantiños como reconocemos, non? Así que vamos a saber cando e como. Creo que esa é unha lección que debemos de aprender, pero repito, se estou insistindo en que sexamos nós, temos que seguir sendo nós, non? Porque creo que como podemos facer dano a este equipo. Pois creo que temos que facer un partido moi completo a todos os niveis, non nos vai a chegar solo con defender ben, non nos vai a chegar solo con atacar ben. Vai haber momentos en que nos sintamos moi amenazados, vai haber momentos que teñamos que probablemente replegar porque este equipo é directo, é capaz de presionarte no teu campo e meterte aí. Bueno, pero tamén vai haber momentos nos que dominemos, nos que cheguemos con claridade, que temos que aproveitar, así que hai que estar moi ben en todas as facetas para competir en un equipo como a Adarve. Creo que na primeira volta empezamos perdendo no minuto 2 e fixemos un gran partido no segundo tempo, empatando incluso para poñernos por diante, non? Entonces, bueno, creo que ese é un espello para mirarnos. Pues non o tengo moi claro, ¿no? Porque nuestro campo tiene similitudes con el de ellos. Tal vez no son tan agresivos como en casa a nivel de balón parado, de presión. Bueno, vamos a ver si mantienen ese nivel. Por ahí sí que puede ser algo diferente, pero tengo la intención o la intuición de que va a ser parecido, sí. A mí me gustaría que estuviera a reventar, ¿no? Yo creo que o notamos o día segoviana, foi unha pena non darlles eses 3 puntos, ese triunfo, pero hai que seguir insistindo. Como insistimos nós, pois eu tamén lles pido que insistan eles en estar aquí, que creo que sigue sendo un momento bonito e que hai que disfrutalo xuntos.